Ehuru yo kurambura amashomereje birebembirwe mukuru w'abakozi RDC hamwe na mukuru w'entebe ya katano kandi aba bashanjire ngo muhendo gwabeja bari kutanduka mu mashomero abinji bari kuhendera akabazere tumwashurira igana bakaze tubari mu byaro byiki tubari mu makageki tubari kuri sefunu nanga nuksiba bari kunanga rushabure bituje tubari mu mwanya izo n'intunguka bari bari baje n'intunguka izo n'imbanda muri cyanga cyiki shanga batandika bana igana 20 cyangwa shanga kukamara bari y'abana 20 Nakijaza kuruza kwa Yesu kujifunza. Kwa Yesu kwenda mu nani tupatera tutamu ngabe mzibishi mbele. Shika management tunapitie ndio kandi shimbo kama tunakuri ndio nazaho. Aba barambwire Kayonza Primary School hamwe n'ishomero rya Bwera Nyanje Primary School. Nani shabangu konturakita ko muri kibi tubase kwayo ekizimbe abazire banatangiye kushoma ni kumenya yaba administrators bo munoza kutamba aba P7 burate mu hatiya aba P7 ni baza kushomera kuri kare basikotera Abahona bagumize mbatongoza hecombeka hishomero rya Kanyegaramire turukugambaho n'abamwahabine empatane zo kombeka amashomero agagataka hwire bahamize kubina amatsiko minji okuhendera emirimo ejombwire umuriyezo classroom zibiri so far ndahari 95% zangonte zomuro agumayo tundukice munonga tunkuzafara within 1 week and a half then kabana completing zomuro mu Rwanda otherwise community tenderiyeshonga kandi na team ya district nayo twatageneje iyo turiyo tukora aho naho teze ikizinde cyifu okurigira abazire n'abashomesa bagira ngo bwahata amashomero agarukombekwa ngaza ko bahwera munonga cyo kubanza ibyombe ku bibiri bice abamuti ko batagwa mu cyacu kushomeramo abamusanga karase zintu zigita na munonga tukatandika ko na sale section yosanga tuzigita so shanga abana batine enough space yo kushomeramo Gashakwa Anthony Twine.